Život je kriva linija. Baš onda kada odustanemo od svojih snova i kada pomislimo da nema više nade, desi se nešto što nam ponovo daje snagu i motivaciju da idemo dalje kroz život. To se upravo desilo i ovom paru iz Luizijane. Kada su se Udona i Chuck Herbert vjenčali 1995. godine, riješili su da osnuju svoju porodicu. Njihovi snovi su ubrzo srušeni kada su saznali da neće moći da imaju djecu. Udonino tijelo jednostavno samo odbacuje embrione, rekli su ljekari. Ovaj par iz Kaplana u Luizijani bio je slomljen ovom viješću. Oni su ugostili mnogo studenata sa razmjene, babysitovali su, obožavali su djecu svojih rođaka, sve vrijeme su u stvari pokušavali da ispune prazninu u svom životu. Udona je počela imati bolove u stomaku, vrtoglavicu i grčeve u januaru 2016. godine. Nije pomišljala da je možda trudna. Uplašila se jer je mislila da su to simptomi raka. Počela je da osjeća podrtavanje u stomaku u novembru 2015. godine. Onda je počela mučnina i ostali simptomi koji se nisu smjeli ignorisati. Njena majka i prijatelji su je objeđivali da uradi test trudnoće. Oba su bila pozitivna. Samo 4 nedjelje pred porođaj, ljekari su potvrdili da će par uskoro dobiti svoj izvor sreće. Upoznajte Brooksa Majora Herberta. Ljekari su bili iznenađeni ovom nenadanom bebom. Ljekar je objasnio da je Udonin slučaj veoma rijedak. Beba je imala probleme sa plućima odmah po rođenju, te je bila prebačena na neonatalnu intenzivnu njegu. Sada mu ide odlično. Bog je imao plan za nas, na njega smo mnogo čekali, ali sada se konačno ostvario, kaže Udona. Presretni smo zbog novog člana koji je blagoslovio našu porodicu i za kojim smo toliko žudjeli. Baš onda kada smo odustali od svojih snova, Bog je pokazao da nije digao ruke od nas. Uradio je nemoguće. Ako vam se svidio video, ostavite subscribe i like, također komentar. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!